تماشاوانên hêja careke din dem baş. Îro jî xelekeke nû ye ji bernameya Ziman û Raman. Ji xwe ji were hatiye naskirin ku ev bername taybet bi mêvandariya hin kesayetiyên giranbeha ye. Ew kesayetiyên kultûr, rewşenbîrî û zimanê Kurdî xwedîrol û bandorin. Vê carê jî mêvanê me we eskerê boyîk e. Berî em li mêvanê xwe hêja guhdar bikin, em ê hinekî bi kurtî li ser beşekî jiyana wî biaxivin. Eskerê boyîk yan jî eskiyar biroyan sî û yekê tebaxa sala 1941 li gundekî Kurdnişîn li navçeya Ermenistanê ya Axbaranê ji malbatekî Kurdên Êzîdî ji dayîk bû. Piştî bi serîkirina dibistanên gundê xwe û gundên nêzîkî xwe li Elegezê wê xwendina xwe li Enstîtûya Malhebûna Gundîtiyê ya bajarê Yêrîvanê berdewam kir. û sala 1966 bi pileyên herî bilind bi dawî anî bû. Sala 1974 zanîngeha zanyariyê ya Ekonomîka Malhebûna Gundîtiyê têza doktorayê wergirt û heta sala 1939 serokê beşekî ji wê zanîngehê bû. Piştî helweşîna Yekîtiya Sovyetê naçar bû dest ji kar û barê xwe berde û berê xwe bide Ewropayê û li Almanyayê bicih bû. Li wê derê jî heta îro karê xwe yê nivîsîn û civaknasiyê birêve dibe. Sala 2012 di mala Êzîdiyan de navenda lîkolînên Êzîdnasiyê damezrand. Eskerê boyîk ji sala 1984 ve endamê Yekîtiya Nivîskarên Sovyetê ye. Endamê Yekîtiya Nivîskarên Komarên Ermenistanê û Kazaxistanê ye. Herwiha endamekî pena Kurd e. Eskerê boyîk xwedî gelek berheman e. Berhemên wî ne tenê bi zimanê Kurdî ne lêbelê bi zimanê Ermenî, Rûsî, Tirkî û Almanî jî hatine weşandin. Heta niha bêhtir ji sî berheman eskerê boyîk dîwarê ziman, çand, wêje, dîrok, helbest û çîroka Kurdî de hatine weşandin. Em ê hejmarek ji pirsan arasteyê Doktor Eskerê Boyîk bikin. û bi hev re dêbersiv û nerînên wî em ê bibihîzin. Pirsyara pêşîn jî ew e gelo hin rewşa heyî ya zimanê Kurdî li welat û dervî welat çawa dinirxînin. Zimanê Kurdî ji aliyê millet û baweriyên dagirkirva timê jî bin astengiya de bûye. Niha jî hev astengî çi asbêjî hene. Cure û metodên asîmîlasyonê, zêdebûna milletçîtî û zordariya dagirkirva girêdayî ev astengî çi qas diçin zêde dibin. Gelê Kurd jî ber wan têkoşînê dide. Zordasiya dagirkiran ji bo tunekirin ji holê rakirina gelê Kurd e. Têkoşîna Kurda jî bo azadiyê û jiyanê ye. Yê ku bo jiyana xwe têkoşînê didin, timê ser dikevin. Li dervayê welat rewş ew jî pozîtîv nîne. Van salê dawiyê hesabên koçberan penaberên Kurd ji dervayê welat gelekî zêde bûye. Girêdayî van şer dawên ku vê navçî da têne meşandin. Eger girêdana penaberan hal zewaca wan welêt ra tune be, ez bawer nakim rewşa zimanê Kurdî dervayê welat wê ber bibe geşbûnê here. Kurdistan rast e dewlet nîne lê dewletin welatekî mezin e. Kurd gelekî pirmîlyonê mezin in. Timê li ser erdnîgariya qalbavê xwe ya dîrokî jiyan e, niha jî dijîn. Ez bi bawerim ku niha hesabê Kurda heftê heştê milyonî kêmtir nîne. Ez wisa jî bawer nakim qewateke wisa dinyayê de hebe ku vî gelî vî zimanî ji holê rake. Vê dewrê da asta milletperweriya Kurda jî bilind bûye. Zanyariya wan jî bilind bûye. Wisa ne ji holê rakirina Kurda çi qas diçe aqas giran dibe. Kurdistan bê xastina Kurdan kirine çar perçe. û li ser her perçekî çi qas zordariya dagirkira giran dibe, gelê Kurd reng û rûyê xwe yê kurdewerî xwe dike. Eger siyasiya cihanê mecalê bide,
هر پرچکی حاضر به هر پرچک حاضر به دولت که تام یا پیشداچی میناک کردستان و باشوره روژاواجی لسهوی ری تگوشی داده سال به سال روشنبیری کرده یا نتوی یا ولات پاریز خورد و زانه پیش داده سازی و دزگین زانیاری یه روشنبیری ملت پاریزی زیده دبن کرجی دبن خواهی مدیا پیشواچی روشنبیری بهز وسانه کس نکاره کرده جهولی راکه اگر 25 سال بری تلویزیون کرده یک دو بون پرتوکن به زبان کردی دهاتن و جاندن سه تلیا دهاتن حسابه زانه خواندن نویسار زبان کردی پرکه بون نها به دهات تلویزیون رادیو مالپر زبان کردی ین به تکنولوژیا جهان یا هر پیشواچی هنه سال به سال میلیونان تیراژا پرتوکن به کردی تینه واشاندن روشنبیری کرده تکوشینه که خورد یا به رومه داده جبو و گوه که نیاره دا پاراستنا کردیتیا خو زمان خو ناسنامه خو گلو چه آستنگی و زحمتی لپیشیا پیشخستن گشکرن و دولمندکرن زمان کردی هنه اگر اره چاوات به کوبین هلانین و چاره سرکرن آستنگی و زحمتی چه قاس بیشی پیشیا زمان کردی هنه سرداجیه و آستنگی زحمتی زورداری بری و مجال آستا هر بلند به قول قانون دولتی ملت و اولین داگرگر باتین ریوا برن هر سک ملت که کردستان داگر کرنه پرسا جهولی را کرنا گلی کرد یک دنگ یک آرمانچ و جهف خورترن خواستنا وان تنکرنا گلی کرده و هر یک یادن خرابتره و پیواجوی دا به هفرا دبن آلیکار به زانبون ده جادینن گلی کرد جهولی راکن وان هر سی ملت جی یا سرکه یه هری خطر ترکن سالن هیتیا خدا تو مجالن اسانینه که دجی هیتیا گلی کرد زمانوی نازنامه و دولت بونوی گردانی بن لی نگیشنه تا آرمانجی گلی کرد به زمان خواه کلتور خواه نازنامه خواه برای خواه کردواری ملتیه لبرپوزی اون دجی او آستنگی چقدر چند گران دبن او آستنگی کارن تنه به تکوشینا کرده بینه بطال کرن ریا چاره سرکن زمان کردی والد دا تنه پرورده به زمان دایگیه مکتب و پیشما گردی حتی اونیورسیتیت و خواندنا هر بلند باریو من نینه چاره سرکردن پروردی یا به زمان دایی که زودترش کردستان و باکور بیم یا سرکردن روژاوا جی تگوشین داده لی او جی از نزانم و بی چاره سرکردن یا نه چاره سرکردن باشور دا کی داری دستلاتاری دستی کرده دانه پروبلمن ریوابریا پرسگری که زمان کم نینن وراجی آستنگیا ملچیتیا نافخویی یا زاراوای سورانی دجی زاراوای دنهیه وی پرچی والد دا پیوستیا دزگه و سازی زانیایی زمازانی پیشداچوی هنه گلو پیکانه فرهنگک یک زمانی یا کردی چه با و همو زاراوایان لخوا بگره اگر اره گرنگترین گاو و مرج جبو گشتن بویه که چیه؟ پرسا فرهنگه که یک زمانی یا کردی کاره که به پر پیوست و گرینگه لی پرجی گران و زحمته به تخمین من فرهنگه که اصای تام با زمان کردی تومری که همو زاراوای کردستانی یه سرکه همیز بکه کار به هیزا اکادمیا که نتوی یا زمانزانیه وی حال کرده دا فرهنگ که اصای برفره چکرن
به زانینا من دجواره هلبت دوی گواری دا گرکی کار مزن بینه کرن و ناجی تینه کرن چقاس کار زیده بین کرن اقاس بنگه که خورد جبو فرهنگه که وسایه گوره و بی آماده کرن گلو پیکانه نزیک بونک نافبرا زاراواین زمان کردی پیک بی بنرینا و گنجاوترین ریکار و ریانج بو ویه که چنه؟ زاره به کردی سرکه چقاس جی کانی که نتوی یا دیروکی تین لی دناف دوران دا روی تنبون دستلاتاری که تومری دا یا نتوی دا هف دور کتنه و وقت زمان سربخواه کارن جیان بکن به تخمین من وی روشا گلی کرد تیدا آخافتن درقا پیکانینا یک بونا وان زاروا دا هلا زویه و جی خدا نینه نه گرکی بخورتی کارن آکادمی یه زمازانی لسر هر زاراوکی بین کرن فرهنگ جور بر جور بین آماده کرن آستنگین جعالی زاراوایی که دا بو پیشواچونا زاراوای دن چین نکن دم کردستان بود دولت بره گلی پرسگری که خواه یه هر پرسگری که اصلا یه زمازانی چاره سر بکن هنکیجا الفبیش بو نفسینا به کردی گنجاوتر دبینن و چما؟ نه کردستان دا نوا گلی کرد دا دو الفابات اینا کیرانین و هر الفاباشی یه کردای نتوی یه دیروگی نینن اصلا کیجان الفابا قول زانیاری جهان یا نهار را رید چه تیر رازنویسا را زمان کردی دکه و کردا زیده تر پیشکتنا زانیاری جهان و ده گریدان کیرانی نوی الفاباجی کردا را خیره یا لاتینی باکوری کردستان در و یوالت فرانیا راشنبیر روشاوا کردینن هلبت یا لاتینی به هنک خصوصی خوبا باشتره او پیشه لیچاوا تی تقمی کرن کرد دست هر الفاباجی نخواستم بردن اصانه پیش وقتی دا خاندوان کرد گرک خواهینی هر دو الفاباجی بکن هون هبونا دستلاتکی کردی جبو پاراستن پیشخستن و خردکرنا زمانی کردی حتی چرادهی پیدوید بینن پرسگره که کرد و کردستان پرن البته پرسگره که هر بسن ایرو پیشیا گلی کرد یا خواهی کرنا زمان خویه او پرسگره جی تنه بریا دولت بونه سرخابونه کاره چاره سر ببه اصلا ریک تنه پیشیا گلی کرده دولت بون ببیهستنا زانیارین میوانین خواه ام شاد و بختورن هنجی حتا میوانکی دن و هر دم شاد و بختور بمینن